njengebhadi libhadula ukufuna umthombo iyafuna njalo Thixo inhliziyo yami inxaniwe inhliziyo inxanele uThixo ewe lowo waziwayo ukophilileyo kunganina umphefumlo udakumbileyo waxhalaba ngaphakathi ungena kuzola loyo ubizwana zinzulu ngenxanxa bekithemba lakho kuye uthuthuzele bekithemba lakho kuye uthuthuzeleke. Hallelujah. Sanibonani kamnami kodwa wadlala isibongo ngizosusora Itende ngila Make subscribe channel like le video khona uphinde uyishare ngizonza le ngoma ethi njengebhadi libhadula. Ngicathu izwile iqala lapho ukuthi iqale kanjani ugogo nengane nomzukulu. So sine private content la khona sisuke sifundisa umuntu ngokusithekile noma ngokucashile. So uma ngabe uyimisela ngokufuna private content yethu iyakhokhelwa-ke but not imali enkulu. Uthatha inamba yami ungithinte senze nje sikwenzela ama-video wena otha ama-video ey'ngoma wena othi ziyakuhlula iy'ngoma othi awuzazi. So ukheka B flat lo ngizokwenza le ngoma-ke le kade ikhala-ke lapho. So ngizoba slowly ngiqala ngo-right hand then ngize ngo-left hand because ukhelo ningawujwayini ningawazi. So ngani mkezwakala sizokwenza kanjalo-ke yabo. So siqala kanjena-ke mesiqala ingoma-ke okay. So siqala nabonakho sizela ngazi kanje uthanda banokuhlola ngapha manje nomuthi kanje mesingithi kanje ngazi kanje mufika la noma uthi so sengikhave 1 then sizalana-ke yabo le chord then kubili bese kuba ile so susayithupha la uzise la
Asena ukushaya kabi. Misuze la. Okay, so. Misuphinde uqala phansi uzoyiqala ukuyivala-ke. Eweloyo waziwa. Misuza kanje. Amakhodi ka-B-flat angikwazi ukuwabamba kahle angazi indaba, but-ke nje angithi musuyivala uthanda ngezanje noma uthi kanje usuza kanje unyophe kanje isandla sakho yabo musuyayivala kanje. Then mesubele phansi ethi inqani inhliziyo inqanela uThixo seqala la yona-ke. Nabo kuphina phone. uThixo nabo so siqala la inqani wehle yabo iyo inqane loThixo yabo Usuphinde uqala phansi eweloyo waziwa yabo. Okay, so ihamba kanjalo ke ngoma phela mase subscribe channel like le video khona uphinde uyisharele ya ngiyabonga. Njengebhadi libhadula ukufuna umthombo iyafuna njalo Thixo inhliziyo yami inqaniwe inhliziyo inqanela uThixo ewe lowo waziwayo ugophilileyo kunganina umphefumulo udakumbileyo waxhalaba ngaphakathi ungena kusola loyo bisana sinsulunge nqanqa sizazobe bekithemba lakho kuye uthuthuzele bekithemba lakho kuye uthuthuzele.